Bergag saja cai mai mo cai boyo atmo. Cai tuseng nawang menirau. Adan cai ini menirau. Men gitu kalau sing ada urusan ngajak cai. Kalau kal tangkil ngajak Betaro Brahmo, di jauh mah Betaro Brahmo tujuan jap. Gede cupak nangun tapo semadi. Pengabdene si demanungal ring ide Betaro Brahmo. Yening kecunduk ngajak ide Betaro Brahmo. Di gede cupak dot metakon. Ngude ide Betaro Brahmo ngardi cupak lan gerantang mebinanya. Di cupak bocok, di gerantang bagus. Gitu masih nasib manusia lekat ke mercepado mabina. Ado tiwa, ado suge, ado sebut, ado masih aneh nemu bahagia. Pulian terlebih yang restui, gede cupak melecat suarga loke. Pun kesangre oleh sangnya suratmu. Nyen caine kalah doat mau bocok celapat ke suarga loke. Kalau tusing joatmu, kalau tonen mati, kalau dot bertakon tekening cai. Nyen adan caine. Cai bani nyamatang kalau bocok mengoban cai ini bagus. Semun cai ini seming. Cara tusing taen ngamah makanan bergizi. Jenggot cai ini waluyo jenggot kambing. Bani masih cai nyacadin kolo nyamatang kolo bocok. Tuh mirip dini sing ada banyu putih kangon mesulo. Megedi cai uling dini. Bergag saja cai mai mo cai boyo atmo. Cai tuseng nawang menirau. Adan cai ini menirau. Men gitu kalau sing ada urusan ngajak cai. Kalau kal tangkil ngajak Betaro Brahmo, di jauh mah Betaro Brahmo tujuan jap. Sajan cai jelemu mereka. Tusing nawang tato susilo. Sing nawang sorsingnya pasang. Maniro sangian suratmu. Juru catat karmu menusone di merecep patang. Apa buin cai juru catat. Kain no to. Adin kolone gerantangane bagus tur ngerajo di Puri Kediri. Tusing jo sombong caro cai ne. Mekan cai ulin malun kolone. Sang suratmu berarti raris ngatak Cikrobalo sampe. Cikrobalo ne ngerejek i gede cupak. Nanging Cikrobalo ne kuciwo krano i gede cupak jatmo kawang siteng kabinawa. Sang suratmu lan Cikrobalo situ kejerehan. Gelisan sabu i gede cupak tangkil ring itu Betaro Brahmo. Ipun mesuang sekancan isin hati. Itu Betaro Brahmo gari. Tuh mirengang pesadunnya i gede cupak. Ide Betaro nguninganya jatmo ne lekat ke mercepado mau bekal suka duka laro pati. Garis hidupnya peturu melena. Nanging cening deseben. Manire asung kertu waro nugraha mapice tekening cening. Mapan dugas pelkadan ceningi ane malunan. Liu cening lah tabungan. Pari laksano pepinah lan munyi ane melah. Jani pantes cening muponin makejak. Apang cening pedas nawa. Buah karmone ado perjani tanur, perjani masih uponin. Ado masih di pelekadane buin pidak. Mapan i gede cupak dugas dadi apsara di swarga loke.
setonen nama tangma sekolah tentu mawinan jani i gede cupak nyumunin melajah di swarga loko. Ipun ngawit uling kelompok bermain lantur raris ke TK kejar paket A, paket B, paket C kantos kuliah di swarga loko. Mapan setonen dadi rajo di gobang wesi patut melajahin sastra. Sesidan-sidan nyidang ngelaksana yang asto berada rikalo ngenterang jagat dadi raja. Kulian terlebih gede cupak melajah lan kuliah di swarga loka. Ido betaro Brahmo miceyang ijazah. Jani subuh kesaman gede cupak lan ide betaro Brahmo mepisahan. Cening cupak idewo. Mapan cening subuh muputang Brahmacari asrama. Jani cening dadi matula ke mercepada. Selanturnya nih ngemargiang gere aste asrama. Itu cening merabian dipuri gobang usi. Pabesen manire tegeneng cening. Melah-melahan ngewawa gumi apang panjake kasukerta. Yatne-yatnein di jalan ada naga kabinamu lakar nyantulin pejalan ceninge mulih. Wus mesabde ide betaro Brahmo raris malecat ke ambar. Gede cupak mepamit uling Brahmo loko. Nanging di jalan iyo macepuk ngajak naga kabinamu. Maimuh naga nentu nyimuh ngapi. Das di gede cupak pun kena simuh. Agat ipun becat makelit. Di gede cupak nuk tugang perjalanan mulai. Nanging kekepung tekening inagau. Mapan sewai kasih muhin api tekening nago. Gede cupak memedek. Ih, naga. Apa pelih koloni tekening cai? Kemudian cai nyantulin pejalan kolone. Yen cai mekitu selamat rahayu magedi cai uling dini. Kolo tusing dadi memati-mati tekening beburon tanpa dosa. Nanging cai subuh ngai kolo gedek. Mapan subuh pingedil cai nyimuhin kolo. Buin cepok kolo mabesen tekening cai. Yen dot selamat megedi cai uling dini. Nanging inago nyumangkinang nyipuhin ni gede cupak. Tu ngawinangi pun ngadeng pengrupak paican itu betaro Brahmo. Kolo subong ngidih tekening cai apang megedi uling dini. Mapan cai bengkung wenang kolo ni bakang dande tekening cai. Ni rasa yang jani. Gede cupak maka cos maka berdi ambaro sambil langu nyabenang pengrupa mangan ngeranyap. Nanging inago sebet makelit maimuh nyimuh hangap. Gede cupak man selah nyempal bawang nago. Getih inago muncrat nyimuh awakne gede cupak. Kau bedawa nih gede cupak. Belus licitan ulian getih nih inago. Getih nih inago watah pengelukatan malam. Gede cupak nyuti rupo dadi anak bagus. Ipun maro tahu tekening dewek nemes alin rupa tugas manjus di tukade. Pedas tepukine lawatne di yeheni. Gede cupak kelintang bahagia. Sud manjus ipun kepuri gobang wusi tangkil ring itu sang Prabu Lingsir. Ide sang Prabu Lingsir kegiat ngantonang Truno bagus genjing tangkil di paseban. Truno bagus genjing itu lantas muni ngayang dewek. Mamitang lugre Gusti Prabu. Mangde Gusti Prabu tatas puni. Titiang wantah di gede cupak sane ngematiangi gerudo sakti. Yening Gusti Prabu Lingsir nenten ngegering sekian titiang.
niki ali-ali paican Gusti Prabu do erien. Garjite pisan Gusti Prabu lingsir nyingaken ali-ali purine. Ide nenten ragu malih yening truno bagus genjing punika wantahi gede cupak berwireng banyak gobang wesine. Raden Putri taler bagil santukan Raben idene sampun mewali semalihem masalin rupa sekadi artis sinetron. Maka kali raris kesandingan. Di gede cupak mapinuna sering Gusti Prabu lingsir mangde ngulemin Gusti Made Grantang lan pramin idene di Puri Kediri. Itu masih ngundang meme bapane di gerobak besi. Inuna si gede cupak kedagingin oleh Prabu lingsir. Maka sami raris mepupul ring Puri gobang wesi. Sepuput upacara pawiwahan Gusti Raden Cupak lan Prami, Gusti Made Grantang lan Prami, Gusti Prabu Gobang Wesi lan Prami lingsir itu masih meme bapane Cupak Grantang foto bersama di Puri Gobang Wesi. Maka sami bagyo muponin palo karmo. Sampunang lali like, subscribe lan komentar. Sukses.